u Rwanda aruvugwaho gushishoza cyane mu gihe rushora amafaranga mu bwirinzi rukagura ibikoresho gusa byihariye kandi bifite ingufu ugereranije n'ibihugu byo mu karere ndetse no muri Afurika y'Uburengerazuba, aho tugiye kurebera hamwe intwaro eshanu za mbere zihambaye zitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Ikaze twihuse reka duhereye ku mwanya wa gatanu, turasanga T54 T55 battle tanks. Ibifaro byo mu bwoko bwa T54 na T55 ni bimwe mu bifaro bikoreshwa cyane kandi byizerwa ku rugamba ku isi. Ubu bwoko bubaho imbunda ya machine gun yo mu bwoko bwa 37 n'ibice 62 mm ndetse n'imbunda ihanura indege yo mu bwoko bwa 12 n'ibice 7 mm. U Rwanda ruvugwaho kuba rutunze ibifaru biri hagati ya 20 ndetse na 50 byahinduwe bigashyirwa ku rwego rwo kubasha kugendana n'imihindagurikire y'urugamba, nk'uko tubikesha umuyoboro wa YouTube wa Military Power. Ku mwanya wa kane SS-1 self-propelled howitzer. SS-1 self-propelled howitzer banita PKR-9 ni imwe mu ntwaro zikomeye zo mu bwoko bwa howitzers zikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Zifite ubushobozi bwo kurasa ku gipimo kiri mu ntera y'ibirometero 27, ikaba ikoreshwa n'ibihugu bibiri gusa ku isi, Ubushinwa n'u Rwanda. Ishobora gutwarwa ku ikamyo. Ku mwanya wa gatatu Red Arrow anti-tank. Iyi ni imbunda irasa za misile zishwanyaguza ibifaru yakorewe mu Bushinwa, ifite ubushobozi bwo gusenya abungana nk'ubw'Abanyamerika FGM 148 cyangwa iy'Abanya-Israel Spiker LR2. Ni bumwe mu buryo bugezweho bw'intwaro ngendanwa irasa misile zishwanyaguza ibifaru mu isi muri iki gihe, kandi ibifaru bike ngo nibyo bishobora kurokoka igisasu cya Red Arrow. Ibisasu irekura bishobora kwiyobora ku bipimo byose byoherejweho, kandi igisasu cyayo gishobora gupfumura umutamenwa kugeza muri santimetero 100 cyangwa metero. Ku mwanya wa kabiri MiG-24 attack helicopter. Izi kajugujugu z'intambara zakorewe mu Burusiya ni zimwe mu zihambaye cyane ku isi kandi zica. Igisirikare cy'u Rwanda akivugwaho kuba gitunze kajugujugu zo muri ubu bwoko hagati y'5 n'10. Mu ntwaro zifite harimo machine gun ya 12 n'ibice 7 mm na rocket za 57 mm ishobora kwikorera ibiro 500 bya bombe ahantu habiri cyangwa ibiro 150 bya bombe ahantu hane. MiG-24 ngishobora kunyura byoroshye mu mirongo y'umwanzi. Ku mwanya wa mbere turasanga TR-50 Air Defense System. Ku mwanya wa mbere haza uburyo bw'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere buzwi nka TR-50 Air Defense. U Rwanda nirwo rwabaye urwa mbere mu gutumiza kandi nirwo kugeza ubu rukoresha intwaro yakorewe mu Bushinwa izwi nanone nka Sky Dragon 50 Air Defense Missiles. Muri 2014 akaba aribwo u Rwanda rwabaye umukiriya wa mbere wa TR-50 Air Defense zikorerwa mu Bushinwa, kimwe na Red Arrow. Izi ntwaro zicira umuriro kandi ntizikangwa igipimo icyo ari cyo cyose izoherejwe. TR-50 ikaba ishobora kurasa igipimo kiri mu birometero hagati ya 50 ndetse na 30 uvuye ku butaka, ariko igisasu cyayo kikaba gishobora kugera no mu birometero 50. U Rwanda ruvugwa kuba rufite byibuse TR-50 zigera muri Astrafest